Ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kure mwe rugende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politike ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi ku mugoroba kuri uyu munsi wa mbere w'indwi kw'igenekerezo rya 25 Nyandagaro 2025 aho tugiye kurabira hamwe ibiriko biragenda vyibonekeza mu bice byitwa Baobo, Bihoro, Muhembe byose biherereye muri sheferi ya Oso Banyungu. Turebe uko ibintu bimeze aha ni muri territoire ya Masisi akomeje kugenda hagaragara imirwano ikomeye. FARDC ndetse na Wazalendo bakomeje urugamba rukomeye. Ni mu gihe kandi amakuru tugezeho kuri uyu mugoroba bagaragaza ko izasanambwe ziri gusubira mu bice byitwa Nyabyondo n'ahitwa Kasopo, bikaba rero ibi bibaje mu buryo bwa attaque surprise. Oro bigaragazwa nuko amakuru atugeraho agaragaza uko urugamba rukomeye rwagenze hagati ya Alliance Patriote pour un Congo libre et souvenir ndetse n'izasanambwe nk'uko rero bigaragara kuva ku isaha saa 12 z'umugoroba. Ibintu ntibyari byoroshye, hakorwaga deploiement initiale nk'uko rero bigaragara ku bijyanye na mouvement tactique. Turaza kandi kubabwira ibijyanye na detonation d'armée lourde zirimo imbunda za mortier na 2000 mm ndetse na canon sans recours. Hakaba kandi ari gukoreshwa na arme regard ndetse na za AK 47 ndetse na PKM. Turaza kandi no kurebera hamwe ibijyanye na strategie ikomeje kugenda igaruka hano. Turebere hamwe amakuru akomeye amaze gushyirwa hanze na detection militaire des activités antipatrie DEMIAP, rero bamaze gutanga raporo ikomeye muri GD ya FARDC bitumye itakorwa egrisoma de la zone d'influence ndetse na sécurisation d'un corridor logistique. Bikaba rero bihura neza na riposte de Wazalendo ikomeje kugenda ikora. Turaza kandi kurebera hamwe barrage de defensive turebe uko bihagaze. Turaza kandi kubabwira ibijyanye n'ibiriko biragenda bigaragara bijyanye na Tirenurize amasasu menshi akomeje kugenda akurikirana ubudahagarara. Turaza kandi no kubabwira unité d'assaut, turebera hamwe position fortifiée ndetse nuko n'ahandi byifashe. Turaza kandi kubabwira ibijyanye n'ibiriko biragenda bitegurwa mu bice bitandukanye ahamaze gutegurwa bijyanye no kuza gukora repri. Hagati rero yaho abaturage bo bakomeje kugenda bashyurwa bukomeye, bamwe bakomeje kugenda bahunga urugamba, abandi bakomeje kugenda bahunga aho bari batuye bitewe nuko bakomeje kugenda bibasirwa n'imitwe yitwaje intwaro. Turaza kandi no kubabwira ibiri kubera mu bice byitwa Shanje hafi n'igisagara cya Uvira, aho rero nabwo turi buze kubabwira operation zikomeje kugenda zikorwa ndetse n'iziri kwitegurwa ku gitigiri ntangere. Turaza kandi no kunyarukira mu bindi bice bitandukanye by'iwarikare naho tubabwire page ikomeye y'amakuru akomeye atugezeho agaragaza ibiri kugenda biba. Aho rero tubabwira ko mu gace kahitwa Kalonge na Karembe kuri ubu herekera warikare uvuye Masisi mu ntara Kivu y'Amajyaruguru no habereye imirwano ikomeye hagati ya AFC ndetse n'uruhande rwa leta. Turababwira offensive imminente, turebera hamwe kandi panique généralisée. Turaza kandi no kurebera hamwe ibijyanye n'ibyo Abazalendo bari gukora mu bice bya Karembe. Turebere hamwe kandi compartiment principal turebe uko bihagaze. Turebe kandi resistance organisée ndetse na armée collective turebe uko ibintu bihagaze. Turaza rero gukomeza turebera hamwe ibijyanye n'ibiriko biragenda bitangazwa aho kuri uyu mugoroba hagaragaye calme prepakele uko rero bitangazwa. Urugamba rukomeje kugenda ruba mu ishusho idasanzwe kandi nshya. Banywanyi ni muze tubane kuri iyi page ikomeye yanditseho amakuru arebana n'umutekano politiki ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Hitusiyo ndasabone, reka dutangure inkuru yacu mu buryo burambuye. Turababwira ko umugoroba
wo kuri uyu wa mbere ku igenekerezo rya 25 Myandagaro 2025 agana ku isaha saa 12 za mu gitondo. Bikaba rero aribwo bizemeje ko imirwano ikomeye yongeye kubura mu bice byitwa Baobo, Bihoro, Muhemba, muri Sheferia ya Oso, Banyungu, ahagaragaye imisozi ihanamye kandi ikomeye mu majyaruguru y'uburengerazuba bwa teritwari ya Masisi. Abari bari ku rugamba batangaje ko AFC yaturutse mu bice byitwa Nyabyondo n'ahitwa Kasopo batangiye kuba bakora attaque surprise bagamije kwigarura ibirindiro bikomeye za APCRS cyangwa Alliance des Patriotes pour un Congo libre et souvenir, umutwe uzwi cyane w'abasivili barwana mu kiswe wa Zarendo. Uko rero bigaragarwa hakozwe deployement initiale aho kuva ku isaha saa 12 za mu gitondo n'iminota 15 abashinzwe ubutasi bwa FARDC muri ako gace bavuze ko habonetse mouvement tactique. Bikaba rero bijyanye n'urugendo rwagiye rugaragara mu bice rw'abasirikare bo ku ruhande rw'izasarambwe. Abaturage rero batuye muri bice population civile bakaba bahise bumva detonation d'armes lourdes cyangwa urusaku rw'imbunda nini zirimo za mortier 92 mm ndetse na canon sans recours hamwe na arme légale, imbunda zirasa amasasu menshi cyarimwe. Nazo rero zikaba zari zirimo nubwo yifashishwagamo za PKM ndetse na za AK-47 nk'uko amakuru atugeraho abisigura. Biravugwa kandi biremezwa ko amakuru ava mu nzego za DEMIAP cyangwa se Detection Militaire des Activités Antipatrie, ubutasi bwa gisirikare bwa Kongo aragaragaza ko izasarambwe zari zifite intego ebyiri, harimo élargissement des zones d'influence, kongera imipaka y'aho bagenzura mu burengerazuba bwa Masisi, ndetse na sécurisation d'une corridor logistique aho bari gufungura inzira banyuzamo intwaro n'ibiribwa bajya mu birindiro byabo muri Warikare ndetse no mu misozi ya Rusamambo nk'uko amakuru akomeye yagiye hanze bigaragaza. Uko rero bivugwa ku isaha saa 3 za mu gitondo kuri uyu munsi nibwo abasirikare ba APCRS bari bari ku murongo wa mbere ligne de front bashyizeho barrage defensive, inkuta z'ubwirinzi bakoresheje ibiti n'amabuye, bakomeza kurasatire norize amasasu menshi adahagarara. Imbunda ziremereye za APCRS zaturutse ku bufasha bwa FARDC zikaba rero zasubiyeje bikomeye zirasa ku birindiro bya M23 hakoreshejwe mitrailleuse lourde, imbunda nini zirasa amasasu menshi cyarimwe, ndetse kandi ari gukoreshwa na lance rocket RPG-7 nk'uko bigaragara kandi byemezwa n'abari ku mirongo y'imbere y'urugamba. Biremezwa kandi biragaragara ko ku isaha saa 6 z'amanywa urugamba rwari rwatangiye gufata indi ntera, aho izasarambwe zari zifite unité d'assaut, amatsinda yo kugaba igitero cyose, ariko yabonye ko igitutu gikomeye cya APCRS gifite position fortifiée mu birindiro bikomeye byubatswe neza kandi hejuru y'imisozi. Ibyatumye ku isaha saa 8 abaturage bari hafi y'itwa Mahemba batangira kubona ko colonne de repli, imodoka z'abasirikare basubira inyuma zizasarambwe zigana mu misozi y'itwa Kasopo zishaka gusubiza aho zaje zituruka. Biravugwa kandi amakuru atugezeho kuri uyu mugoroba yaremeza ko ku isaha saa 11 amakuru yemejwe n'abashinzwe iperereza rya FARDC yavugaga ko izasarambwe zari zatakaje bamwe mu basirikare ndetse n'amasasu menshi, munition de matériel de la guerre, zikaba rero zamaze zimwe kwigarurirwa n'uruhande rwa leta nk'uko rero bamaze gutanga amakuru akomeye muri GD ku isaha ya saa 11 n'igice. Amakuru yemejwe n'inzego za gisirikare avugaga ko imirwano yagabanutse ariko hakigaragara amasasu make aturuka mu misozi yo haruguru yitwa Baobo. Izasarambwe zikaba rero zakoze ibikorwa bidasanzwe ariko bitatanze umusaruro ufatika kuri uyu munsi. APCRS yari ifite ibirindiro byose bikomeye kandi yari iri mu bikorwa byo gukora retissage, gusa akantu hose harebwa niba hakiri abasirikare bashobora kuba bagabye igitero. Biravugwa ko kandi izasarambwe bahuye n'akaga gakomeye, Serverez batakaje abarwanyi benshi ndetse basiga inyuma n'intwaro nyinshi. APCRS babashije kwihagararaho, gusa hari ibikomere n'abapfuye bake nk'uko rero bitangazwa n'abo mu miryango yabo. Benshi mu baturage bahunze bajya
mu misozi, abandi bajya mu buhungiro mu bice byitwa Nyabyondo nk'uko bitangazwa ku mugoroba kuri uyu wa mbere ku igenekerezo rya 25 Myandagaro 2025. Uyu ni umunsi usize AFC isubiye inyuma mu buryo bwihuse kandi idafite umurongo uhamye, shisha itabona coupe des organisations tactiques. Uyu mutwe wari umaze gutakaza icyizere cyo kwigarurira ahitwa Baobo, Bihobo n'ahitwa Muhemba nk'uko amakuru akomeye agiye hanze. Analyse za Demiap ndetse na Service National de Renseignement, ubutasi bw'igisirikare cy'u Burundi burerekana ko intambara igaragaje icyo gikomeye mu bikoresho zizasarambwe badashobora gutera bakomeza indi ntambwe, bitewe n'uko hari ibice kuri ubu nabo bari kugorwa no kugezamo ibikoresho. Bigaragaje kandi imbaraga z'abaturage ba Wazalendo, aho bavuga ko APCLS ikomeje kugaragaza ko ari umutwe ufite ubushake bwo kurinda igihugu. Ubufatanye bwa gisirikare hagati ya FARDC ndetse na FDNB, ibiganiro by'ubutasi n'inkunga y'imbunda ziremereye byagize uruhare rukomeye mu gutsinsura igitero kizasarambwe nk'uko babivuga. Kuri uyu mugoroba kandi ku igenekerezo rya 25 Myandagaro 2025, imirongo y'urugamba yitwa Baoba, Bihoro, ahitwa Muhemba hagaragaye ishusho imwe y'ingenzi. AFC yasubiye inyuma mu buryo bwihuse, isiga inyuma intwaro n'abarwanyi, mu gihe APLS yo bivugwa ko ikomeje kugendana ishaka uburyo ki isatira neza aho abagaba ibitero baturuka. Ibi rero akaba ari ibishingirwaho n'abasasanguzi bavuga ko abagiye kuba imirwano ikomeye kurusha iyigeze ibaho mu bihe bitandukanye. Reka dukomeze paji y'amakuru yacu n'ubundi tubabwira ibindi biriko biragenda biboneka oro mu gicuku cyo kuwa Mungu ku igenekerezo rya 24 Myandagaro 2025 kugeza kuwa mbere ku igenekerezo rya 25 Myandagaro 2025 mu gace kaitwa Kalonge n'ahitwa Kalembe kari ku rubi rw'uturere twa Warikare na Masisi mu ntara Kivu y'Amajyaruguru, naho habereye imirwano ikaze hagati y'abarwanyi b'ihuriro rya AFC n'abarwanyi b'Abazalendo. Iki gitero cyabaye mu gihe hashize iminsi hari kuvugwa amakuru y'imibare y'ingabo effecte militaire, umubare w'ingabo n'intwaro bafite yombi ikaba igenda yiyongera muri aka gace, ndetse hakaba hari andi makuru yavugaga ko offensive imminente, igitero gikaze cyateguwe neza cyashoboraga kuba mu masaha make. Amakuru yatanzwe n'abaturage yemeza ko masasu ya mbere yumvikanye ahagana ku isi ya 2 ahita ashyira abaturage muri panique generalize, panique, ubwoba bukabije bitewe nuko bumvaga ko ibintu bizakomeye. Imirwano yarakomeje kugeza mu masaha ya 8 z'ijoro nk'uko rero bitangazwa, nk'uko rero bigaragara mu buhamya bw'abaturage batuye aha. Baravuga ko Wazalendo yari yarubiye, bakoze icyo ururimi rwa gisirikare bita coupe de moyen, igitero gitunguranye kigamije gufata umwanzi atiteguye. Imitego yabo yari ugusenya ibirindiro by'abarwanyi bizasarambwe byari Kalembe, ahari hashyizwe tema principale, ibibuga byari byabubatsweho amashyamba n'ibirindiro bya gisirikare. Ubu n'ubuhamya bwatanzwe n'umuturage. Nubwo batunguwe, abarwanyi ba AFC bahise bagaragaza resistance organize, kurwana mu buryo buteguye neza, aho bivuga ko bahise bakora dispositive defensive, uburyo bwo kwiyubaka bw'ingabo ndetse no mu bwirinzi hakoreshejwe amasasu, ibitambike n'ibikoresho byo kwihisha. Bagaragaje kandi gukoresha arme collective, intwaro zikoreshwa n'abasirikare benshi icyarimwe nka mitrailleuses, imizindaro y'amasasu menshi ashyirwa ku bipangu mortieres. Bikaba rero ari ibyagiye bishingwa ku butaka ndetse no mu misozi itandukanye ikikije ahangaha, nk'uko rero benshi bakomeje kugenda babivuga. Bakaba rero bavuga uko ibintu bikomeje kugenda bigaragara. Nyuma y'amasaha 6 imirwano ikomeye, abarwanyi ba Wazalendo bashoboye kwinjira mu gace k'ingenzi kayitwa Karembe, bahise batwika compartment des Robert, inkambi yabagamo aba barwanyi babikoze bakoresheje incidencie volontaire, gutwika nkana, gusenya mu buryo budasanzwe. Nyuma yo kwigarurira inkambi yaha, aba Wazalendo banagiye mu baturage bakora
byo mu rurimi rw'igisirikare bita pillage, kwambura abaturage ibyo batunze, aho bivuga ko rero bakoze pillage bibwe, bikaba rero ari ibintu bitigeze bishimwa na gato. Mu gitondo cyo kuwa mbere ku igenekerezo rya 25 hagaragaye calme precare, ituze ridafite ishingiro rikomeye, aho abaturage benshi bari bagifite ubwoba, ntibashoboraga gusubira mu mirimo yabo ya buri munsi. Hari kandi activité socio economique, ibikorwa by'ubucuruzi n'imibereho bya buri munsi byari byahagaze. Ingabo zose zari zimaze kwisubiza mu birindiro byazo, ariko umwuka wari uri muri ibi bice ukaba rero ari umwuka utari umeze neza. Impamvu zatumye habaho igitero cya reconnaissance préalable, ubutasi bw'imbere mu gusesengura mbere aho umwanzi ari imbaraga afite, byagaragaje ko Wazalendo bari bakurikiranaga ibikorwa bya M23 muri Karembe. Mu gihe bivugwa kandi byemezwa ko ari Moavre offensive, ingamba zo gutera umwanzi mu buryo butunguranye, Abazalendo bari bafite kugerageza uko bashoboye bakirukana ndetse bagasenya ibirindiro bya M23 muri ibi bice. Nk'uko rero bigaragara, hari ingaruka zabaye, harimo dommage materiel, ibintu byasenyutse cyangwa se byangiritse, aho bivuga ko inkambi z'Izasanambwe zatwitswe burundu. Hari kandi perte civile, ibihombo bikomeye by'abaturage. Ntibyari biremezwa umubare w'ibyanyawo w'ibyangiritse, ariko byemezwa ko hari imiryango yambuwe ibintu byinshi, harimo n'inyubako zasenyutse. Hari kandi morale des troupes, umwuka uri mu ngabo Izasanambwe zagaragaje intege nke mu kubungabunga ibirindiro, naho Wazalendo berekanye ubushobozi bwo gutera mu buryo butunguranye nk'uko abaduha amakuru babitubwira. Uko rero bigaragara, urugamba ruracyakomeje. Imirwano yabereye i Kalonge na Karembe, leta isura igaragaza uko intambara muri Kivu y'Amajyaruguru ikomeje gufata indi ntera, aho imitwe yitwaje intwari ikoresha amayeri ya gisirikare ateye imbere, ariko abaturage b'abasivili bagakomeza kuba aho bahura n'ingaruka zikomeye. Umutekano muri aka gace uracyari ku rwego rutari rwiza, bitewe n'uko bamwe mu bakurikiranira hafi biri kuba baratangaza ndetse bakanemeza ko hakomeje kugenda hagaragara ihungabana ry'ubuzima umunsi ku munsi, kuko usanga abaturage batabasha kuba bakomeza ibikorwa byabo bya buri munsi byari bibatunze, kubera imirwano imaze imyaka irenga 4 iri kubera mu bice bitandukanye by'uburasirazuba bwa Kongo. Kugeza ubu rero hakomeje kugenda hashakwa icyakorwa ngo umutekano ugaruke, ariko bikomeje kugenda bigorana, nk'uko rero benshi mu bakurikiranira hafi ibiri kuba babitangaza. Mu gihe rero kuri ubu ngubu benshi mu bakomeje kugenda bagaragaza amakuru y'ibiba badatinya kuvuga ibikomeje kugenda bigaragara, ndetse bakavuga ko abaturage bakwiye gutabarwa mu maguru mashya, ariko siko bimeze. Hakomeje kugenda hagaragara ibimenyetso byerekana imyiteguro ikomeye y'imirwano mu bice bitandukanye. Dukomeje n'amakuru, reka tuje mwavugwa mu makungu, aho rero Bill Clinton wayoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika yigeze gusaba Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin kwifatanya n'aba Washington mu kurwanya iterabwoba, harimo no guhiga Osama bin Laden. Aya rero ni amakuru mashya yagiye hanze. Inyandiko z'ibanga zashyizwe hanze ziragaragaza ko nubwo Putin na Clinton bahuriraga i Moscow muri bibiri, baganiriye ku buryo bafatanya mu kurwanya iterabwoba. Ni inyandiko zashyizwe hanze n'ikigo cy'ubushakashatsi cya National Security Archive cyo muri kaminuza ya George Washington. Clinton yabajije Putin ati, twakorana dute mu kurwanya iterabwoba, cyane cyane kurwanya Osama bin Laden? Clinton yasabye Putin ubufasha bujyanye nuko Amerika n'Uburusiya bizahuza imbaraga kugira ngo byikize Osama bin Laden wayoboraga umutwe w'iterabwoba wa Al-Qaeda wari warazengereje Amerika mu buryo bwose. Yakomeje agira ati, tugomba guhuza abantu bacu kugira ngo dutegure umugambi unoze wo guhangana na bin Laden. Muri icyo gihe rero Putin wari umaze gutorwa yarahanganye n'iterabwoba mu bice byo mu majyepfo y'Uburusiya byahitwa Kaskus. Icyo gihe yasubije Clinton ko hakenewe guhuza imbaraga cyane cyane kugira ngo barwanye iterabwoba mpuzamahanga. Bombi baganiriye ku byerekeye no kuba Uburusiya bwakwinjira muri NATO, maze Putin nawe akomeza agira ati, hagomba kuba umubano wuzuye hagati y'Uburusiya ndetse na OTAN. Nubwo rero muri bibiri Uburusiya na Amerika bizashakaga ukufatanya kugira ngo bihitane bin Laden,
muri ku itariki 11 z'ukwezi kwa 9 2021 Amerika yahuye n'ibibazo bikomeye nibwo yagabweho igitero cy'indege za Al-Qaeda bihitana abarenga 2900 bari mu miturirwa ya World Trade Center i New York, Pentagon n'ahandi hatandukanye. Nyuma y'ibyo bitero Amerika n'Uburusiya batangiye gukorana mu kurwanya ibyebe bashyiraho amatsinda akora kugira ngo iterabwoba rihagarare burundu. Icyakora Amerika yatangiye ibikorwa bya gisirikare yonyine, Uburusiya butangira kugira amakenga. Uko rero babitangaza kandi babivuga, Moscow yahise yamagana ibitero bya Amerika kuri Iraq muri 2003 ivuga ko bitubahirije amategeko mpuzamahanga. Mu myaka ishize umubano wa Amerika n'Uburusiya warangirize cyane, biba bizarabaye bibi cyane ubwo intambara yo muri Ukraine yatangiraga muri 2022 kuva Perezida Donald Trump yatangira inshingano mu kwezi kwa 2025. Washington na Moscow bizongeye kugaragaza ubushake bwo kuzuhura umubano. Ni uko rero dusoje page y'amakuru akomeye yagezweho kuri uyu mugoroba. Banywanyi, niba ari ubwa mbere dukurikiye cyushonda sabone, ntuzongere gucikwa n'amakuru akomeye abarebana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Hasta la vista.